Kading bashir khay kalabamdu yakawe kayeng harangkat usansar bakidang shudap khayd nalum. Kabalaja hinin kasih kapor arbaji AA janmiet hakashnong smu bahap hapo police outpost Ribhoy district. Karkum ke kubor balayo lum. Kani kayeng bat kajaka bu sensar bala syabamdu hakading kadai jengka kong Marilyn Maulong basyong basa ha smu Ribhoy district. Bat yakadaw tun rai jengka jingkem ding ketika yeng syam nala bantip tikna. Hendrai la suba bakala abandai ke jing syat thang hakiriu syim kabu. Kumbala ya thu deka kong Marilyn Maulong laong baha kani ke jingja kading ke bashir khay ka bamdu ya ka yeng usinsar ka solar energy kitiar rap bat kiwe kitiar kitar. Namar kading bashir khay kala bamdu klem dala syu ban pelip bat kelad pay. Syu kala ya thu ru wat ada amdan kanu ke jingja besngosi ekipriu hendrai ke jing penjulor kading kala ketalut ya ka yeng kesem kamtam ke jing bamdu kading ya usinsar. Deh nu itu nih trak nu. Ada isteh leteri yung parin. Tunggu. Oh, kawan sing wis tak. Nah, nok ngono dah. Tapi besar tu. Ya. Ora pun ni. Bu tu berdayung siang kabar ni. Kusau. Ndak ada. Ini.